Tujye mu Buhinde aho impanuka ya gari ya moshi yahitanye abantu bagera kuri 300 ikomeretsa bagera ku gihumbi nk'uko byatangajwe uyu munsi ku cyumweru na Minisitiri ushinzwe ibya gari ya moshi muri icyo gihugu Ashwini Vaishnava. Iyo mpanuka yabereye mu birometero 200 mu majyepfo ahitwa Kolkata. Inzego z'ubutegetsi ziravuga ko gari ya moshi zigera kuri 3 arizo zagonganye muri iyo mpanuka bigatuma ibyumba byicarwamo ziba zikuruye bigera kuri 15 byose bitakaza umuhanda. Ikosa ryateye iyo mpanuka ryaturutse mu byuma biyobora izo gari ya moshi bikoreshwa n'amashanyarazi byahinduranyije imihanda zicaho mu buryo butari bwo bituma zigongana. Minisitiri Ashwini yavuze ko uwabikoze n'icyabimuteye bizamenyekana nyuma y'iperereza. Impamvu yateye iyo mpanuka yasobanuwe nyuma y'uko abakora ibikorwa by'ubutabazi bashoje imirimo yabo. Ubu bibanze ku gutunganya umuhanda wa gari ya moshi kugira ngo ingendo zikomeze nk'uko bisanzwe. Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi ejo kuwa gatandatu yarahasuye ahamara igice cy'isaha akurikiranira hafi ibikorwa by'ubutabazi. Nyuma yaho yagiye ku bitaro kureba aho bakomeretse bavurirwa, avugana na bamwe muri bo ndetse avugana n'abaganga. Yabwiye abanyamakuru ko leta izakora ibishoboka byose gufasha abagizweho ingaruka n'iyo mpanuka kandi izahana ababiteye yihanukiriye. Impanuka ziturutse kuri gari ya moshi zikunze kuba mu Buhinde kubera imihanda imaze gusaza. Abantu bagera kuri miliyoni 12 bakoresha gari ya moshi buri munsi muri icyo gihugu. Amakuru hirya no hino tuyasoreze muri Myanmar aho ibiganiro bishyigikiwe n'Ubushinwa bihuza ingabo zafashe ubutegetsi n'imitwe ya gisirikare ishingiye ku moko yiyise Brotherhood Alliance byarangiye mu mpera z'icyumweru gishize ntacyo bigezeho. Byari bigamije kwingingira iyo mitwe gushyigikira gahunda y'amatora igisirikare cyafashe ubutegetsi gishaka. Ibyo biganiro byamaze iminsi 2 mu karere ka Mongla muri leta ya Cyane iri mu majyaruguru ya Myanmar hafi n'umupaka w'Ubushinwa. Amakuru imbere mu gihugu avuga ko intumwa idasanzwe y'Ubushinwa Bao yitabiriye ibyo biganiro haturutse mu ntara ya Yunnan mu biro bishinzwe ububanyi n'amahanga. Ibiganiro bishyigikiwe n'Ubushinwa bihuza iyo mitwe ya gisirikare n'ingabo za leta ni ibya mbere bibaye kuva igisirikare cyafata ubutegetsi muri Myanmar mu mwaka wa 2021. Ibitangazamakuru by'imbere mu gihugu biravuga ko abahagarariye igisirikare cyafashe ubutegetsi basabye abagize iyo mitwe y'abarwanyi bishyize hamwe gushyigikira gahunda y'igisirikare y'amatora ubutegetsi buteganya, ariko abarwanyi bakabihakana. Gusa igisirikare cyafashe ubutegetsi ntikiratangira gutegura ayo matora, kivuga ko kizategura habonetse amahoro. Imbere mu gihugu no hirya no hino ku isi ayo matora ntashyigikiwe kuko afatwa nk'adakurikije amategeko. Ukomeje kumva radio ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mudusanya no kuri wayishatu radio yacu voa.com. mukurikira amakuru ko turimo tuyabagezaho kuri Facebook na Twitter, mudusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Malawi aho Bakiri Muluzu wahoze ari perezida w'icyo gihugu avuga ko yashimishijwe nuko umushinjacyaha mukuru w'icyo gihugu yahanaguye ibyaha byose yarakurikiranyweho. We n'umunyamabanga we baregwaga gukoresha nabo umutungo wa leta ugera kuri 1,700,000 y'amadolari y'Amerika. Abihakana yivuye inyuma. Abanenguye umugabo wabaye perezida wa Malawi manda 2 zose bavuga ko ibirego bitari bikwiye gukurwaho, bakemeza ko bizasubiza inyuma intambara yo kurwanya ruswa mu gihugu. Avugana na mugenzi wacu Peter Clote ho mu ishami ry'icyongereza, Bakiri Muluzi yongeye gushimangira ko ibyo birego bishingiye ku mpamvu za politiki. Well, you see, all along I knew that this matter. Urabona, nari nsanzwe mbizi ko iki kirego umunsi umwe kizakurwaho kubera ko umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe kurwanya ruswa Lucas Pondwe mu by'ukuri yavuze ko nta kibazo yabonye mu byo nakoze. Uwa kabiri nawe wabaye ku buyobozi bw'uwo mwanya Bwana Matemba nawe niko yavuze. Byagenze rero uko byakagombaga kugenda kuko ibi byari bishingiye ku mpamvu za politiki. Ni ibintu byatangiwe na nyakwigendera Bingu wa Mutalika aruhukire mu mahoro. Nta kidatunganye nakoze. Something which was orchestrated by late Bingu wa Mutalika, may he so rest in peace. There was nothing wrong I did. Do you feel vindicated? Urumva rero bigaragaye ko ibyo wavugaga bifite ishingiro? I do feel very vindicated because this is what I have been telling the people of Malawi and the international community all along. To say the so-called cyane rwose
kuko nivyo maze igihe mbwira abanyamalawi n'umuryango mpuzamahanga ko ibyo bita ko ari amafaranga ya ruswa yashyizwe kuri konti yanjye yari amafaranga yanjye nahawe ku giti cyanjye nka Bakili Muluzi, atari amafaranga ya guverinoma. Amafaranga ya leta ajya kuri konti zayo. Nibyo twagumye tuvuga ariko abantu ntibabyemera. Ariko ubu barabirebye basanga nta kibazo kirimo. Basanze nta cyaha cyakozwe, niyo mpamvu urukiko rwavuze ruti oya reka tubirekeraho. That's why the court said no, we should not continue. Some of your critics have always maintained that the money abakunenga bavuga ko ayo mafaranga wayahawe kubera ko wari president wa Malawi, bakavuga bati utaza kuba president ntuba warayahawe, bityo nayo abanyamalawi isa yawe. Bakavuga rero bati ibyo birego ntibyagombye gukurwaho. Ibyo urabivuga wiki? should not have been dropped against you. How do you respond to that? No, they are wrong. You look, I was head of a political party. Oya. Ibyo bavuga sibyo. Dore nari umukuru w'ishyaka rya politike kuva mu mwaka w'1990 nayoboraga ishyaka. Ayo mafaranga nahawe kubera kuyobora ishyaka. Twaguze imodoka n'ibindi bikoresho by'ishyaka. Ntabwo mu by'ukuri yari ayanjye ku giti cyanjye n'umuryango wanjye. Yari yarahawe ishyaka, ntaho bihuriye na guverinoma. It was meant for the party. So it's the party which was given the money for, nothing to do with government. Well, Mr. President, what do you say to those who are saying that it was because hanyuma se abavuga ko biterwa n'umubano wihariye ufitanye na President uriho ubu Lazarus Chakwera watumye ibyo birego bikurwaho? Abandi bakavuga ngo wakomeje kubitinza witwaje impamvu z'uburwayi, ukomeza kuzarira kugeza igihe haziye umukuru w'igihugu mufitanye ubucuti bwihariye akagukuriraho ikirego. Byo bivuga wiki? Nice to you came to office to drop the charges against you. No, it's not. What actually, the person who has dropped this... Oya, ntabwo ari byo. Mu by'ukuri wakuyeho ibirego umukuru w'igihugu n'umushinjacyaha mukuru kandi arigenga. Ikindi kandi n'umunyamategeko yarabisuzumye bifataho icyemezo. Ntaho bihuriye na President Chakwera cyangwa umubano wanjye nawe. Nothing to do with the President Chakwera at all. And nothing to do with the relationship between me and President Chakwera. With these charges being dropped, Mr. President, does that mean that none se bwana Perezida kuba ibi birego bikuweho bivuga ko bitazagaruka mu bihe biri imbere? Well, if anyone would like to look it again, if they want to do, but they will find nothing, because like I have told you, niba hari abashaka kuzongera kubireba bazabikore, ariko ntacyo bazabona kuko nk'uko nakubwiye abayobozi babiri batandukanye b'ibiro bishinzwe kurwanya ruswa n'uwabikozeho iperereza yabwiye urukiko ko iyo aza kumenya ko amafaranga nayahawe ku giti cyanjye ikibazo kitajyaga kuba cyaravutse mu myaka 15 ishize. Niharamuka rero hagize abashaka kuzabisubiramo bazasanga ari uko nyine bimeze. So if anyone want to take it again, the matter, they'll find the same answer. So, Mr. President, what is your message to the people of Malawi? None rero bwana President n'ubuhe butumwa uha abanyamalawi ku byerekeye gukuraho ibi birego no ku ntambara yo kurwanya inyerezwa ry'umutungo wa leta na ruswa muri Malawi? In Malawi. You know, the organization which is called the SCB, Anti-Corruption Bureau in Malawi, it was the... Urabizi ko ibyo biro wavugaga bishinzwe kurwanya ruswa nije wabitangije nkiri umukuru w'igihugu, kuko ni rimwe mu mashami ya demokarasi yo gushyigikira demokarasi mu gihugu. Ibyo rero bigomba gukomeza kuko amafaranga ya leta ntakwiriye gutwarwa ngo akoreshwe ku giti cy'umuntu. Abagaragaraho icyaha bakwiye gufatwa. Nge nuko byumva. And be used for personal use. And those that are found, definitely they must be arrested. That's my view. Bakili Muluzi wahoze ari President wa Malawi. Noneho tujye mu Burundi aho abakorera ubucuruzi buciriritse mu ntara ya Makamba binubira bakora akazi ko kuvunja, bavuga ko babahenda iyo bakeneye amashiringi hatuma barangura ibintu muri Tanzania. Barasaba leta kubaha ahantu hemewe havunjishirizwa ku giciro cyemewe na leta. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika tugezwaho na Thierry Ndayishimiye.
Bamwe mu badandaza bato bato bo mu ntara ya Makamba barangurira mu gihugu ca Tanzania ibirato, impuzu zimwe zimwe, ibifungurwa, inka, imikeke n'indagara. Kugira ngo bashobore kurangura bavunja amafaranga y'amarundi mu mashiringi y'Tanzania. Uku kuyavunja bigakorwa n'abantu kandi ntibikurikize agaciro k'amahera ufatiye ku banki nkuru z'ivyo bihugu. Bisunga hanini ukugene idolari riba rivunjwa. Nko mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba rivunjwa rimwe n'ibice 22 by'amashiringi mu banki nkuru y'igihugu, ku masoko atazwi n'amategeko usanga rigeze kuri 1.85 canke arenga. Imbere y'uko banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi ishira ku isoko amafaranga y'agaciro kugira ngo uronke amashiringi 100 y'amatanzania watanga hafi 200 y'amarundi. Iyo ngingo ifashwe abarangurira muri Tanzania bariruhukije. Nyanduye Eric adandaza imatera arangurira Tanzania. Isiringi dufashe hajyaho leta avugiye byari byakorotse riva ku 189 rija ku 160, aho twaranezerewe cyane kandi natwe twaroroherwa cyane. Mugabo haheze akanya gatoya twagiye twumva yuko isiringi rivuye ku 160 rigiye ku 180. Rero kugeza ino saa ntituramenya imvo kandi twari twumvise ko ibintu bigiye gukoroka. Nifasha Yotamu adandaza imikeke n'indagara bivi Tanzania yongera ko hari aho baja kurangura bakabura ufise amashiringi kugira ngo abavunjire. Ubundi bwo ibintu bigitera bitukumira ntibitworoheye kuko ashobora kugenda kurangura nturonke icurambuza izo shiringi ntuzironke cyangwa izo dolari ntuzironke ugasanga urabuze umeziko muri iyo nzira. Uyu mukenyezi Rukundo adandaza indagara mu isoko Makamba nawe agira ati ubu buryo bwo kuvunja biratwiciye urudandaza. Twebwe ntibitworohera kubera ivy'agaciro. Yego leta yaravuze yuko ibiciro byururukijwe, mugabo abatuvunjira siko bimeze. Bene batuvunjira uko bumva biyumva umenga irushiringi barugize nk'urucuruzwa ko bumva bishakiye. Abavunja bitwaza idolari mu kuduza igiciro c'ishiringi. Bashaka kugenda no muzi bavuga ngo leta igiciro cyagabanutse, mugabo wagenda ugasanga bo bakubwira ati idolari yaduze, igiciro cyaduze. Uno munsi uvunje 160 ejo ku 170. Ugiye ugarutse hamwe uvuga ati nge mvunjura amera nasigaranye ugira ndonke ngene ndiha obel nje no munzira. Usanga aho cyuvunja hejuru gusumba yajya wanze wowe ugarutse baguha makeyi. No ko bavunje nk'ijana n'irindwi birasabwa ati tugwijana n'itanu. Uwo mukenyezi w'umudandaza ati kuduga kw'ikori ku kilo c'amafi ntaco byari bivuze. Twasaba leta no kubitworohereza idufashe yejeje tukuvunja ituronderera ahantu hamenywa n'amategeko nkuko tumenye igiciro gihagaze kandi bivuye ku mpamvu y'amadolari.